niba ijambo ubwisanzure udashobora kwemera no kuripfira byarutwa nuko nyine urivana mu kanwa kawe. Garase nicaye mu gihugu cyacu cy'abanyarwanda. Garase nicaye mu gihugu cyacu, dore niyo rompo ya Goma rero uri Ngoma aho yifotoreje, dore ni ahangaha twafashe, dore ni aha ni iwacu. Nahageze no kuri kw'Imana. Reka mbasuhuze mbifurize amahoro y'Imana kandi mboneyeho umwanya wo kubwira uyu Grace nti icara Goma ubwa mbere n'ubwa nyuma kuko uraje uhave kandi ushobora kuhava nabi usijye kuri kujijisha abantu tanaharara. Ariko rero ndayabaha amakuru atari ivumbi n'umukungugu, ni igitero gikomeye cyane aka kanya. Ariko kandi ndagira ngo maze bagire ko umugabo witwa Kagame ngo yaburi burengero. Ibi ngibi ni ibintu nje kubabwira aka kanya, mbibutse ko ibintu bikomeje gukomera cyane. Ntago hari byavuweho muri iyi teritware ya Warikare, hakaba hamaze gukubitwa abasirikare ba F50 kubitwa inshuro. Ese bigenze gute kandi batubwira ko bakomeye? Ni munyemerere manze barenga 50 ntaga 50. Munyemerere manze mbasuhuze kandi bashimira bifuriza amahoro y'Imana. Ngewe tubonetse nk'ibisanzwe uje ku Rwanda twifuza. Impamvu twisession yacu Rwanda twifuza twari kugira ngo tubone u Rwanda niko koko rubaho ari igihugu, ariko twari kumenya ko urwo Rwanda ahubwo ari ikintu kiri aho ngaho dutanabayeho. Ubwo rero impamvu uriho turukemanga rurakemangwa kandi ibintu bigiye gusobanuka. Mbashimire mwe mwese muri hakurya y'amazi, mbashimire mwe mwese mwakanze subscribe. Mbibutsa uyu mwanya iki kiganiro gitangira manzu kandi ho ureko wakanze kuri subscribe no kukayogera, ubundi kandi ubikangaho rimwe gusa amakuru tujya tuyashyiraho dushyira ikiganiro kijye gihita kikugeraho. Shimira ababikoze, gusa like yawe cyangwa se igikumwe kiraho hejuru ni ingenzi kuri wowe wese udukurikira. Ntabwo nakabaye mbibutsa kuko ni ibintu ni byiza kubikora, ni byiza cyane mujye mubyibuka igihe mufunguye ikiganiro. Reka mpere hano kuri uyu munsi wo kwibohora. Uyu munsi wo kwibohora muti byagenze gute? Kwibohora RDF FPR maze kubikuraho ngo manza bujyanye no kwibukwa, aho umugabo yamaze kuburirwa irengero, ndetse kuburirwa irengero kwe bikaba hari icyo ngo bihatse. Ese bihatse iki? Igihe hateranye ikipe y'abantu batandatu ngo bashaka kwigabanya ubutegetsi, ariko ingume mu gikari zikaba zikomeje gukubitana. Aho mukanya na makuru arambuye aba banyiri ingume. Ese biraza kugenda gute iyi minsi nirangirara? Ese irarangira ubuhoro? Naho kumbi ngo batanze konji, naho ni konji yo guterana amangume. Erega narabivuze abantu mudukurikira, nagumye kubabwira nti akari inyuma nyangane gato akari inyuma yes gakomeje guhinda. N'imvura iri kugwa wende ibyo mwumva bisakuza ahantu turi hari imvura nyinshi, niyo mpamvu imeni kagera no muri studio cyangwa se za ahantu turi mu ishyamba hari imvura, ariko mu byihanganire ndakeka muri kutwumva. Iri tsinda ry'abantu batandatu ngo ryo shaka ubutegetsi. Ese mama barabona cyangwa ntibabona? Gusa n'induru gusa. Ariko kandi nyuma y'iminsi 7 batanze tuvuga karine, ariko hajaho yangiye weekend ikigwita muri 7 iraza kugira ikivamo. Turayitegereje kandi burya ngo ntawe utwika inzu ngahishe umwotsi. Naho ubundi yo kwibohora n'ibindi umunsi ngo nta ugeze waho. Ese kuki wavuyeho ngo bigomba kubera hehera? Kuki iyi minsi batashaka kwigaragaza? Kuki nta bikundi bashaka? Byatewe n'iki? Naho Paul Kagame we yaburiwe irengero, ngarategerejwe muri conference mu kiganiro n'abanyamakuru, ngira ngo aho yaburiye kujya kuri stade ngahangabwira abanyarwanda ubwo butwari bwe yakoze, avuga ibigwi bye n'iby'igisirikare cye, ngo yagiye imbere y'itangazamakuru. Ariko kandi n'ibintu bikomeje gukemangwa, byagumye gukemangwa kuva kera n'abahagarara imbere n'abamukomandinga. Ni ibintu byagumye gukemangwa n'uyu munsi biracyakemangwa. Ubwo rero ngaraho ngaho ngo ahagaze imbere y'abanyamakuru, ntabwo tuzi impamvu atagiye muri iyo stade ye kandi avuga ko ngo yabohoye abitwa abanyarwanda. Ibya FDLR byasubiwemo
kubera iki byasubimo, kubera iki Kayikwamba yatangaje ibintu i Kigali induru zikavuga bati FDL ntirihe, bati ntibaho n'urwitwazo, ariko nimba nariho turajya mu biganiro itahe ku neza. Narababwiye ntabwo ushobora kubuzinda bwo gusohora aya makuru, ndashaka kuyaha mu buryo burambuye, kandi nibishoboka Imana idufashe haze kuboneka umutumirwa wacu mwategereje ikindi kugira ngo agire icyo abivugaho, kuko abanyarwanda ndabizi ko munyotewe, muranyotewe, ibyo ni ibintu bizwi. Ndaza gusoreza ahangaha kuri hano muri teritware, iyi teritware aha ni muri teritware ya Warikare, aka kanya ubu tuvugana ahitwa Warikare, ahitwa Karonge, Maroho ndetse na Kasopo. Ahangaha hakaba hamaze kugwa abasirikare benshi ba RDF bagera muri 65. Ni igitero RDF yagabye kuri Wazalendo, ku birindiro bya Wazalendo. Mpamvu nkunda kuvuga RDF benshi ntimubyumve neza, ntabwo ngewe nzavuga ngo 23 kuko Kongo yatewe na RDF. Ntabwo nzi impamvu mutinya kwivuga cyangwa mukayikingira ikibaba, niyo mpamvu mvuga nti kuki mutayivuga izina, muyitinyira iki kandi ariyo bateye. Ubwo rero ahangaha 65 bakabanza kwasiga ubuzima hejuru maze kuvuga. Hanyuma abasirikare barakose bitwa indatwa z'akaragatsiko k'amabandi, harabirutse birumvikana, urumva abasirikare benshi b'inkotanyi. Hakaba hahise batangiye gutwika amazu y'abaturage. Buri gihe iyo bamaze gukubitwa no guhukwa bajya gutwika amazu y'abaturage, ndetse ikibabaje nuko batangiye gutwika ibitaro bivurizamo. Aba bantu ni abaruzi, n'abagome, n'amashitani. Batwitse ibitaro, ibyo ntibihagije. Batwitsa amazu, ibyo ntibihagije. Batangiye kugenda bica abasaza n'abakecuru basanze mu mazu. Nyuma yo kuraswa bari bagabye igitero kuri Wazalendo, hakicwamo 65. Ibi ngibi rero hari icyo bivuze, twe tuzi amayeri y'aba bantu. Ubwo rero umujinya wabo bakaba bakomeje kuwutura abande, kuwutura abitwa abaturage. Ndababwiye nti izi nkotanyi ngira ngo muri ya minsi bahawe Kongo, Abazalendo bakomeje gukora ibidasanzwe ku mirongo y'imbere ku rugamba, kandi tuve nti Abazalendo kudeshapo kabisa, kuko ibyo muri gukora ni by'agaciro, nyuma yo kugaragaza ko mudashobora kwemera gupfukamishwa n'iriya ngoma karinga y'akaragatsiko k'amabandi k'Ikigali. Ubwo rero reka dushimire Abazalendo bavuze bati turarwana hadi ko wa nyuma, nubwo RDF yamenye benshi, ndetse icyegeranyo cya Loni kikaba kimaze gutangaza RDF binjiye, ariko kandi twagumye kubivuga, batangaje bake kuko ni benshi binjiye. Ni mu kanya makuru arambuye. Bye.